Добрый день, вы смотрите программу «Сыбыр-Йылдызлары». Для тех, кто не смог попасть на финал конкурсов «Звезда Сибири» и «Джиги-2013», а также всем тем, кто следит за участниками каждый год, посвящается. Добрый вечер, дорогие друзья! Bugün bizden şu matur zalda tümen ülkesindeki Tatar yaşları arasında gına tügül hatta ülkenin bütün Tatar halkının yaratılgan hem tanılgan Sibir kızı hem Tatar yigiti konkursu jiyip aldı. Ставший традиционным конкурс этого года принял новый статус открытого регионального, благодаря чему появилась возможность участия в проекте татарской молодежи со всей России. Исәнбесез. Мин Коноваленкова Настя. Киндерледән мин килдем. Мулла кычкырткан исемем Нәфисә була минем. Исемем Настя булса да, милләтем татар минем. Татар гаиләсендә үстем, динем мөселман дине. Сибирдә туып үстем мин. Шен татар авылында, гырыф-гадәтләрен белеп, әбием кочагында. Татар мәктәбен бетердем, татарча укыйм, язам, татар мәдәниятен сөйдем. Мин кичкенә чагымнан. Исәнәрмесез? Мин Данир Гарипов. Миңа 20 яшь. Тудым мин Ялуты районда, Коктамак авылында. 1 яшьтән төмәндә яшим. 4 яшеннән хоккей уйныйм Рубин командасында. Ярышларны җиңеп, төмәнне яклыйм волейбол уеннарда. Укыйм мин технолог колледжда, 4-нче курсында. Аш-су остасы булырмын, тырышып эшләрмен дә. Хәерле кич сезгә, кадерле дуслар. Мин Абайдуллина Наира. Миңа 17 яшь. Минем нигезем Лак Ярдан була. Үзем мин Төмән шәһәрендә яшәйм. Хәзер мин 11-нче класста укыйм. Кичкенә чактан әнием мине тәртипле һәм иманлы булырга өйрәткән. Улларны кадерлә дип әйткән. Кичкенәдән мин бик актив булып үстем. 5 ел музыка мәктәбендә аккордеон классыннан укыдым. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Исәнмесез, кадерле жюри агзалары. Сезне сәламли Әхмәтҗанов Илшат Зөфәр улы. Мин үзем ераклардан, Башкортстан Республикасының Борай дигән татар авылыннан. Минем әтием белән әнием миңа бик тырышып, ярдәм итеп мине үстерделәр.
Bilsin, nerse işlesin. Құдай, bu dünya kaya barayken. Hey. Oo, isener misiniz? Bu ne işlep oturasız? Ha? Nerse? Min? Min avuldan kelip oturam. Avuldagın hizmetlerini bilesiz mi? Hep Tatar kızları! Dus işlerim oynuy gölüm mindirine gülmeyim. Uyanında yemin topmayım, ne buldu bilmeyim. Siz madur kızlar, nik şayartasız, yüreğinin yanılarını anlamışsız. Siz madur kızlar, nik şayartasız, yüreğinin yanılarını anlamışsız.
Меня спросили сегодня, что для вас это праздник. Конечно, для меня это действительно праздник. Почему? Потому что я узнаю лучше культуру родного нашего российского народа, татарского народа. Сәніз қадірі татар халығы, рахмет сізге солай бізді зорлап келген үшін бұл байрамға. Дұрысынша айткенде, мұнда ұтышы да жоқ, ұтылышы да жоқ. Мына мұнда сахнаға басқандар бүтін сұрттылар, өздері жеңділер, өздерінің қиралығын, бүтін матур, сaf бойлы, татар тілін біләлер, Аллаға шүкір, бейілер де, жырлылар да, Европа әдеттерін де біләлер. Алдағы күнде бұл конкурс болашақ. Turmuş ağırlandı, canım üzgelene, gözlerimden yaş ağa, birsine de kirekmegen suyak kapşığı kibik. Hazır min şifahanada yatam. Mine sen, şefkat tutaşım, nerse uyliysın. Eyt mine dürüsün. Sen mine qaraganda nerse kuresin. Kızım, xuluqsız qartını mı, yaki dilini mi? Unutma şefkatlerini, unutma birazga. Sıypap şişlerini verirgele bir nazla. Uğur Ali yanlarıma, yol bulsun canlarıma. Sen otursan yanlarıma, yol bular canlarıma. Sen misiniz abi? Kindirilden? İyi. Ne yemiş? Abi bilesiz mi? Men sizge yıldız bularga keldim. Oh yıldız. İyi. Mına dostum bilesiz misin? Yıldızlar bit alar, kabınalarda süneler. Yıldız bulur için 100 kirek. 100? 100 ba. Mana 100 jetadir. Sileştik. Manda 100 tugel. Fişke kirek. Şişki? Fişke kirek, fişke. Mına dostum, yıldız bulur için estradada türlü направление var. Aytip gidik mına big popular техно направление. Anları Makarina. Hey Makarina, hey Makarina. Abi kuptan doktorga көрінген yok ақыры. Көрсәтірім мен сен докторыңны. Ғафу етіңіз abi. Мына соңғы вақытта big popular направление R&B U, R&B U. R&B дейсіз ме? Түгел енді, ненде R&B болсын. R&B қазір көрсетем abi.
дурак нишлейм екен деп. Вот, анары болырсың енді артист. Anlaşıldı abi. Nime sırağızını? Hazır köşede biz. Kaya, şapkağızını verip dur kızala. Giderek gitiniz abasına. Пысық, сенің өзіңа больницаға бара керек. Өзіңе сұрайдыңыз бе? Мұның қатлық түгіл енді. Нишауа, достым, нишауа. Главный іш секіруда түгіл. Жырола да түгіл. Главный іш мұнауында. Неме дал? Мұна қорап тұр. Алло, Ринат Хамзиш. Салам. Корпоративің бола. Тапты. Бұйылы 3 артист сразу. Оқшаңны әзірлеп тұр. Қазір келіп іштәбіз. Первое место. Звезда Сибири 2013 получает Наира Абайдуллина, достар! Ну что ж, ну и она получает, конечно же, замечательный приз, сертификат на приобретение автомобиля на сумму 250 тысяч рублей. Татар егіті 2013. Эдуард Фаттахов! Награждается сертификатом на приобретение автомобиля на сумму 250 тысяч рублей.